so mawuthi ngeke kwadla amahlazo ngeke seyikhona i-true love eJozi. hayi mara bethula mina ngibhilive noseJozi bhethi mara yithula yini aparenza kwami ngothi powerful zizobuya ku-podcast azazibeka kunjalo nje bawabuya inyama zeSoweto babuya inyama ezeRosettenville inyama ezakavele zazikhohlwa kwegeni beJozi fana abantwana abana jayivisa abantu cause ngapha kunabafana benkomini okhawubhuyi kunabafana kunabosikotsoso Sezembuyeliso party phakathi kwe-700k le half a million. ukhethana Wena ukhethani? Ngaze ngabhodla nje. Abantwana laba bafethu bakhetha i-half a million. 500k bakhetha i-500k. So I don't know ukuthi like inside because abantu ma-comments babalandeli. I mean like sebele more than 10,000 batrenda 10,000 downloads bafethu. Kanti bafethu why lisenza so lisenza man 2k. Mphethe birthday celebration yaka Stepa Sure. On the 29th of March. Yeah. I-celebration leyo wozani nonke sizobhiyoza sonke enjoy sidle ukusha bethu Ozabe ziwa zibaziwa kakhulu. And then ngiphathe futhi ne-exclusive photo shoot 30 rand unlimited pictures but asikwa amanye ama-locations. Yeah, due to into it's 30 rand unlimited. Yeah, so guys, it's 30 rand unlimited. So mawufuna ukushuta uzon DM of ezintswempi yabo drop into ezintswempi. Esibaningi abantu abafuna shoot nje kube ngizolo bengikhuluma nabanye from KZN. Plus izindlu lezi ayithomba. For i-photo shoot kuphela. Qeda guys zokuposta ku Facebook story for free. Izitori zami ziqalela like lowest ama 10k views. So bona abantu abayi 10,000 so uzotrenda automatically abantu bazobakwazi just for i-photo shoot. That's how it goes guys. Mina for isite lami ngibele ngiphathele i-question lapha yini side effect yokuphuza ama-appetite siluka bathi yini side effect yama-appetite bafethu because it seems like there is this poster that has been trending kade postwe ngabo khethiwe lethiwe labo unique mafindane bathi ama-appetite nje but awazi i-side effect bayisidudla ofa asazi uma ngaphuzela ifake kuyophendula bona abawaphuza thina sikazi siwaphuza mfethu la ungaphuza ikheni lapha nje maybe usungaba yisidudla But sazazi lezi zinto zamakhula mfethu zinamavuvu mfethu but so mfethu there is this thing a trend caption there as you can see it on the screen mfethu bathi ithi olamngane nami like since uthole umsebenzi asisawazi ungane mase replay uthi manje yilove emsebenzini izohlala ngani uyabuza uthi manje ngilove emsebenzini izohlala ngani impitshi zakho asamtholi mfethu asamtholi guys asikathi sesicabanga meboost jikeli yabona lesicabanga meboost jikeli yabo into ezinjalo but bafethu still going on today's day outro khona umove the icon bathi ngiyekeleni agange bafethu this so yeah umjito uzohamba la se-FM as you can see the clips bafethu yashisa le ngoma check it out check umjito umbe ade said I think uhlala isikhathi eside ngayi-release angazi ukuthi awufade ukuva njani yazi mbukeli yini ama-plans wakho umuntu wakho Valentine isondele mbukeli yamentezi i-Valentine from now ngikwazi kanjoli guys kanjoli mantombazane kanjoli official esikanje kwenziwani kathi Valentine like why thela nama gifts kwaba njani karve Valentine zobe Valentine umuntu wafa isistory sakho wona ne wafa nge-14 so lapha celebrating celebrate ukufa komuntu la kuthini but like wona mfethu uzomenzelani ke lokho hayi lutho mfethu into ze-Valentine hayi into zokujola ijola after Valentine so babona after hayi manje mfethu hayi manje mara kodwa get these days bazisondeze emajideni amajida akhala nje kotogela sebebuya amebabona phela yabasela into leyo ulalungela 30b I wonder how it feels like to be ugel. No, in next podcast guys sifuna ugeli sobuya soxoxa la wenza soxoxa nawe sixoxe nawe siza ukuthi yini cabanga ne siza imicabango yakho share nama views wakho a different cause sibone ukuthi okay cause brother like thina sabe silokho esihlala si one sided we hayi komele sibiza abantu manje komele kuze ugeli uzosixoxela nawe kabanzi ngawe soxoxa nje yeah so I think so bafethu and we still going on. There is this clip of a video ugelo wathweka amajija wonke hawo
hayi machitane mafitaya What is the power of Nyash? What is the power of Nyash? Right, that's I understand. Okay, lawyer beyenza amawazo. Wena uzocela semaniyeka mfethu. Hey, semaniyeka. Bakabona lapho ukuzi crowd baba lapho. Hayi bese kanjani? Bese kurafa mfethu. Bese kurafa. Kana ngithina kai SA khathi hostani ni FIFA 2020 ba. Maronti Matuzi. Saqala. 2027 I think. 27 yeah. 2027. Yeah. My play akho good. 2027 2028 lapha Like ukuchillile yazi like Poliwe. akho good. These days yazi like ukukhalm like egazi yakunanzelela. Abantu abaphaphi yazi. Mara ngoJanuary yali kushapa fit like abantu kanjani bro? Ba broke yazi. Even nasemabhenki ama-ATM akhona wethof uyathatha imali. Ayiki manje abantu. Ayiki man. So mfethu mbukeni like we still going on ziyathatha ni abafuna like obviously ama days news vele swabisa azojika but for now Our podcast now on broadcast on you prod or prod broadcast is it prod or is pod it's podcast yeah. Like there's this other dating azozibona ethi amantombazane azokwenzela ezinzi uhlezi siye ku relaxile nje obviously phela mina phela manje ula jike ne lami ngiyajola lami ngumuntu ebafethi lami ngiumuntu ndokujola yabo so mawujola njenga ngeke kwadla amahlanzo nje ngeke nje iX guys asenza abo part 2 udlulile ayikho la life mina vele ayikho la bhe mina wenza mistake ka1 uvayile because mase nginikeza ichance yokwesi2 Jemani na Jemini abangitha nje. Inhliziyo bangitha nje inhliziyo ibuhlungu nje. Manje so wahila manje oro. Sengahila kudala ugelo wakhona aseNgrey. Beyimthatha njani nje ugelo kubengela ndaba lokuthi umuntu onjani yabo. So ngizoconga nomshado. Vele bese ready vele bese ngipost umntwana wabantu nje abacava nje. Vele bese kuoni vele nje umntwana manje kena wabefika ngazi umbe wahamba njani umbe I think wa influence abangani bakhe yabo nabangani lento leyothi abanyogeli bazoku-influence ukuthi uchiya umjido wakho bekwazi ukuthi umjido wakho bamfuna mara yabe ngaboni nje ukuthi like kahle kahle ukuthi hamba njani yabo so okay lo nje enila phakathi kobusuku nje na umntwana ya text ushap wathi wathasho uphila njani hayi impilo imnandi fresh imtheleleni yaflowa mina Ngrey ayisapho aswi sure amphumela ayiphinde text hayi base text aphinde futhi base text was 3 ayisembunta hayi la mina khathafa ufunani sengumuntu osefuna sikhulume face to face njani kwali vinda namuhla ngaze ngihambe ngavile ngaze ngigcine wena ngoplaneli Valentine mhlambe bekazi Valentine ngeze mhlambe bekayibona yona athi hayi ithi ngithatha ama chance asilile bafiki silile Angisilile nje ngisilile ngoba lapha benyakufa nje ayicabanga nje Valentine sokuyiwe ama nje sasiplanile nje beyabona nje mana nje ngesikhathi sijona bese siplanile nje uthi so far Morocco mama sibo kubani yabo so by that time bekuyimi lapho expend imali lapho nje mfethu lapho usathumela imini ya Morocco mama siyokuthi ungakhipha a certain amount of money bakunikeza ukudla lokuyana okule chilisi uthi irice yakho yabe iphekwe ngechilisi imsopho wakho upheke ngechilisi yani ukuthi vele kanye ngechilisi mangayiqeda mahara then ungayiqeda awubhadali bakuva mahara but anti so ngisi chilisi uthi ungabhadali kule certain time ubabeli then uthi ucela ubisi abazawusubhadala kuyawusa asanje ndanda aswela abantu ngisi chilisi uthi ungabhadali ngiyaduma I still remember guys the trend eRocco mamas like these days why singasat is it like isikhosi igcwele yonke indane I wonder why singasaduma but so as I was saying bra we had to go to eRocco bra vele jile outfit yabo asemplanile umntwana manje couple
lapha bese ngoyisha nje so bayithenza ukuthi yena umntwana wena wabe sevaya sefika wa appears inabangani bakhe ngathi mina umntwana bathatha advantage obviously life like bese thatha advantage nga yabona life nje ama ups and downs nje ma down life in village uyadown fucked up vele awuhleli ustable vele guys namali anaka kanhleli ngi stable vele but abaningi babona life fluctuate but as the as boni like ama problems mina engiwafaceayo like guys like bona babona I good side like but ukuthi ngemva kwami ukuthi kulani kunjalo wonke umuntu ubona I positivity right now miyesa ngaphonti kule bonke liyane tune ama podcast ayavibe blind ama views ni ayo but kodwa abacavi like what's happening behind yabona because ubuhlungu uzofikele khona lapho ufike khona ngoba kuyasetshenzwa so asifiki lapho so man nabe senready to yothi step up lokila ke lijeka wabe fire wabe but asikhuluma iqiniso don't you think ukuthi abogeli I downfall yami athamaningi downfall ebhaya downfall angisho ukuthi abantu downfall yabantu abaningi ama ultramaningi like ngabe strong or ngabe powerful or ngabe enani munake nje indlela ama ukuthi hayi okay ukawu sekawile noma sekanjani intombazana usuka ne role lapha ayidlalile usuka ikhona into ayidlalile suke khona indlela nje lapho a contribute khona ukuthi ke awusile iyo but God there's this one thing like ngizonda ngabo not just ngiyayizonda but it's just one thing that you need to understand abogele ukuthi umuntu uyabukwazi ukuthi yajola ne la yajola like yajola like uinje yonke into igrand emjolweni mawufika usumlanda Moses sithi akajoli story sesijinjini how like why no guys we need ugele ku podcast le like we need to get all amasimba bafethi abadinga ukugela even namhlanje we dropping it Thursday Thursday namhlanje so Friday anyone who can come tomorrow on Friday we are free buffet too please come like iyabhura lento le because unizongena lapha na kugelo ngomjito njani okwazi ukuthi ugelo wakho vele ngwakho vele ipipi lakho vele ngilakhe le what vele ngiyakho one on one mase liphakathi seqala ukuposta soqala ukuthintsha sokulamaya ama updates ama information unnecessary so istory manje sokuthintsha asivumi lento 2025 asivumi mantombazane so asazi guys but sibathanda kanjalo noma besihlukumeza besilimaza inhliziyo mara siyabathanda ayike SPS ngenawo no there is part je as angaboni host je serious so far kuma 2K la eJozi eziyithune ngoJanuary January abantu yo guys ayamali imali ayikho mara December ngibasipenda ndoda azispendile uspende kanjani imali yakho mbukeli azispendile uspende kanjani mawubhekile uspende malini lapho mbukeli kulo December nje mawungahlala phansi ubheke nje ukuthi uspende malini zizaqambe ezinye izimali esingazicavile azivezi zizaqambe into ebias but I'm so proud ngalezi zamabusiness yaphusha manje uJanuary vele wonke umuntu ucabanga ibusiness abaningi ama-business aqala nje uzenzele wona especially ezingolovu bafethu nje mawolovu acabanga ibusiness mfethu ake ublome nje zobuhlala endlini munye iWi-Fi eflatini nje sebenzi mara ungacavi uthenzani life nje yabona melazi mfethu into oyenza life uvuke for a purpose mfethu uvuke wazi ukuthi ufuna ukwenza maroda sisazokhala cabanga ama-quick ndoda abadliwe ngoDecember wena mobhekele unyaka mbani ozomitha ama-upcoming mothers ama-upcoming fathers siyawacela ebuye la siyawafuna bafethu upcoming mother and father this is it yesikhathi zomqando lapha besokwehleli Jay do you still remember ukuthi kulabaya abantu nje abawudala uyabuhlala la khare sathi ngekho sonke angangahambi lawo
I think angihamba lo Brest asesihlane lo muntu uGili la sele mntwana nje so esithi babefunda bonke uGili wayeblind esigila imazi uGili wakuyifu ngabadala ngiyafunda account mara now nje kuyabhora nje like uthi isihlangane nomuntu umazi blind umuntu vele nje uyefere emhlaki nje uthi usefere but kodwa ngathi sethile ikase nendaba zomntwana and wathi wena umntwana ama chances okuthatha 2 amaningi maningi ama chances athi 2 nje ikhona itrue love eJozi amana bethula mina ngibhilive not eJozi mara itrue love hayi mina una true love bafethu mina ikhona vele hayi true love hayi mhlawumbe phela kenzeka izinto zinohamba zenzeke mfethu izinto baningi abantwana mana ngitshele Jane thina besihlala besingama groupman nje so every time there was this time moment yani ukuthi nje maseli liswili popile li fresh every day kuhlala kuyikhwa nje bese enjoy nje bese own nje ku groove nje abafazi bebehlala becole so belothi lafuna baqamba abayi because vele bazobona ngathi vele nje isenzoba pimpi yabo mara kodwa one day bebecole so nje izikhala so nje kumnandi kakhulu kumnandi nje ne then nje vele like jema le mali nje umfazi ebonti nje kuyiswitch nje kuhlala le amathitha ne ngiyawadisapo chika onje but then came a time yokuthi nje we started facing ama challenges about indaba ze rent like yacava amahlala eflatini yabakuxotshe baqala becema ugates beyacema ugates then sebe lock bengakubekhela then kanjalo then ngihluleka ukukhuluma labo ukuthi angivayisani nje bathi sebecime ugates nje yikho sabona khona ukuthi amajida alabafazi beqiniso ngabamanga omunye umfazi jike uthi uthandana nawe kodwa kuthela uthi kakhona kulala emunyamini nxa uthawula gates hayi uthawula ezwiki mafethu ufuna yonke into imnawo ayisase smooth yabo mara manje manje imthebelele yikho abafuna khona yikho lento lengithi ayikho true love amnathi bese true love mfethu lishaya bathu bano bathu bano uRomeo and Juliet mfethu ebuhleni nasebini mfethu nibe nonke mfethu nje nibe nguboni enclave mfethu ebuhleni nasebini mfethu nibe nonke makumnyama kumhlophe kukhanya kunjani nibe nonke nawazi phe manje nje bavaje abantwana kwasala nje kanti abantwana nje kanti abogila abasala lamajidami yabo ngahle ngabonta lawa yibo nje babathanda amajida la and like nje want to kill yamthanda nje bareza kwami ngcothi is powerful sizobuya ku podcast azazifela kunjalo nje bawa kuyinyama zeSoweto ngakuyinyama ezeRosette video inyama ezakavele zazikhohlwa kwegeli bethu because but abantwana labana labana ama true lovers even lamanje ne I'm still happy ukuthi abogeli bakhona bonke lokho besajula lama babda amajidami yabo because like ba loyalty but like abantwana abaloyalty I can't mention their names but I was deep up lela lijula lo ba except for me now phela imega jodi but no jole msizimini sa relaxive so Jeki like ukuzuthola umuntu onjalo Jeki nowadays eJozi kunzima mara especially abogeli bedlaba abathuki abakwazi ukupheka yamtshela mfethu ukuthi ekhaya mina sekwazi nje sengikwazi thina sathatha nemntwana ngizajola nini ngizajola the day umjida lo othiwa nguCaptain Nostri engamithisa yabona le afika lapha yathi yona vele injani iphuzile duze bathi ithama ice tropes yafika yathenga ama ice tropes e500 500 ndizilemahle ndoda i5 so nje lina lithwele izingudu vele selibabheka ama plastic ukuthi wena vele 25 kuphela sathi sisa relaxile umjida lo aje kule imali yakhe nje ngabe endlini yakhe nje imenshini ndoda kulaba light ayi green ayi blue yona khavele luhlaza ushaye khavele luhlaza umjida lo aje uNostri nje so it's like hayi nemember mina ngazi ukuthi umetsa ziphi yena uzozikhulumela lini la but hayi yikho abantu babesithi njani uthoyile ngamantombazana but leyo kuthwala babenza abantu futhi bayisebenzela basebenza basebenza clean shaya clean job umuntu nje
azirelaxele umuntu nje ethile asebenzele abantu maseka popile mase kathi hayi uthwele mara khona umuntu I'm sure khona umuntu omaziyo before abayile lo muntu lo awuye namhlanje ngamfakazela ukuthi hayi le othi ngiyathola ngamina ngimazi kusaphetha kuye manje masokugrand abantu sewathi uthwele ayami sensiyathwala hayi ndoda yakhohlwa ngokuthwala hayi thela sikhe akhohlwa ngalento singakungalalanga manje yabulala nzima but the aim is like Jegan abaye like you know like I don't know about amajita there is this thing or this item yokuthi omunye umuntu nje uzofisa ukuba nguwe like angazi but kodwa ngeke kwaba umuntu lwana yabona like you can't be that person kodwa you can maybe do something like almost le point so like omunye umuntu uzokujela onizinto lezi kodwa le irate is just nothing ikubaselana kuphela but eziningi ziyabaselana ukuthi ubasele kona thatha ama notes kuphela and then nawe do better mfethu nawe cause cabanga mase sibuya la ama podcast ne alright abantu sebebuya la ama podcast isiphi squad esiblind ejuice isiphi ngoba nakugela aba blind abobani abayibabasele kabasabona kahle yantula but unokuthi ngithatha ama notes ukuthi okay ngifuna ukufana nalomuntu lo why ngathatha ama notes kulo muntu lo ngikwazi ukuthi okay nami ngikwazi ukufika level so wagcina umdlulile futhi leyo muntu vele somdlula vele you never know like clean short vele yabona so umona athi into right mafethu umona wena iba nenhliziyo mfethu uma kuyisikhathi omunye umuntu umcelebrate mfethu umcelebrate umjabulele mfethu ujabule nawe mfethu lijabule lonke hayi ukuthi wena ngisho ngoba sokusikhathi sakhe uyakwata manje isibizi yiko amajita bayagcina sevalela naphandle abantu bavala phandle bethi ayisibizi ezinye ziyavalela naphandle ayikho right 99 ayikho right bafethu asivulele nini sivulele nama chances phana nama opportunities bafethu see men's conference one love bafethu yona wona ni ipi channel like ishop blind la ishop blind evanga abantu abaningi like eUville la seBeria la se Ilas shop empahla noma ishop yani city shop empahla mhlambe kuma sporting mhlawumbe sporting uthi sporting nje kuyadominate nje sporting nje kida sporting antiyele eshala bo repeat high blind but repeat seyidomile ndoda ngethula but repeat kuyabayephethe mfethu kusangena relay jeans wangeli ngena ikhiloda nto ngangitsheli ngena but kusane relations ayiko tough mfethu ubongasuli from corner to corner mfethu wahlangana nomuntu ofanele bungeke amayevele bansebegqokana amanje relaxile manje basebafaka amanaki marine kuyabisa bali kodwa le jacket le imbonile le ishayelwe ngofocalistic local Adidas indidini yabuya indidini yabuya indoda obhukugana ejuice alamzambuka guys umuntu from estates ukumbisela bona lezi bengekho overseas ngekana mzansi fesihlanelela ube la ebuye kunto le eHeineken yayibona iHeineken show le bafika bachaya back to back kwaba labo Shakes and Lace versus ngisakwazi thathe ungubani Sashaya lezana zikhona nje azithu lezana zifikile nje kuma 2K akazi ukuthi zona ngubani DJ nje ko trender nje ojayivisa abantu because ngapha kulabafana benkomini oCowboy kulabafana beyansports kulabo Scott kulabo PCC kulabo Imake ndod siningi nje lengane not forgetting umali uMphori bafethu asimkhohlwa sharati uPhori hayi bana babhaya nje like Marivini Goodman uCabs. Kushiya kanjani uCabs? Cabs amadoda. Kangana Goodman. Yiwa una piano. Cortez na Angelique. Yiwa una piano. Angelique kwayavana ndoda. Angelique. Yeah. Mqaba. Angelique phela that guy. Shesha keza. Yiyo ni. Masi aphathini phela. Ngeza sesikhwini pithle ya. Asashayela nathula phethile le ngoma le yakhe.
suka nepiano bafethu suka kude Mass Music asashalo Ricky still remember amapiano piano sasepiano bafethu abo Apidoza abo Major League ayiveni chisa savele lokho kusachisa ipiano but ingathi selitshintsha nje selitshintshile iversion but manje ushisa sports ngarash ukuthi wena sports uzoshisa till December no but still ulimcrazy ngena sasicaba ntu ulimcrazy ushisa isikhathi eside but hayi no relaxing kwafika ubathini bona and there's a video Liam Crazy abambana ngamawashing ninye out. I'm not sure ukuthi ngibaliwe out abambana man babambana ngamawashing yeah babambana straight netha ngamakhola zidlalo zisiphi mina I'm not sure nje uzayibona lapho leyo video izinto ziyenzeka karo kodwa check Liam Crazy asi artist elifeature amapiano Marazo ulimeke guys who's the shortest artist kumapiano official kakhulu obulala Focalistic guys mara official focalistic lo Liam Crazy yazi Liam Crazy nje for Liam Crazy mncane but kodwa awukho official focalistic mina ngathi official adani yangiphile ekhanda lingathi ngijunge Liam Crazy nje ayala nje yangiphupha nje lo likhanda kushipe ngathi nje ukubhide ke nje esishaya ikhathi ngaya ikhathi die center mara ko ya style shaka maza zawale any play so and then omuntu mba ithulist but usikhosi na umuntu futhi umuntu por umuntu mara sibona umbani futhi ongabe umuntu apolo isidusha nje opolo ngabo DJ Khalid abemzansi DJ Khalid abantu bora bela mina ngimso kopolo imali nje umuntu lo Kari bafethu waraphe nje uBig Zulu singoye lapha ashayisile ipheli kusheshe lapha ndoda mara ucela segreen asiyashebula inkabisile say right say yalulama ngokwesikhathi siyabonga as ukuthi statement lesana siswala I don't know whether was that guy drunk or something like because they one phela umuntu lo like if at injured lo baya abantu edesokubona abaya abantu yaqala but there's a kind of prediction lento le before yenzeka mina ngayibona ivideo before ngayibona last video prediction before yenzeka lento but that guy said hayi kuyoba ngabongo wathi February March or March April but no March part is a pastor wa predict nje wathi uBig Zulu uzongena car accident and bafuna igazi lakhe nani but you never know you never know so ngiyibona ivideo yakhe lapho umbukeli but kuyenzeka siyabonga nje ukuthi usaphila sibekele ukuthi more from Inkabi Zezwe from Usjava no Big Zulu ama-album asiyanithanda sesimamele nje indoda ingoma ekade banshine ngizotshela ngevoice main yafika ku-150 bars lapha ifisha ngibasela kunale story sakhe noDuncan lapha lapha yayifikile bathi from taxi driver to McLaren driver ayi bafethu mara abanye abantwana mara bona i-videos zakho noma uNkulunkulu sekavumile ukuthi hayi mntanami hamba phambili hayi babevumile mfethu cabanga mfethu from being a taxi driver you own McLaren it's an inspiration mbukeli imoto yakabitha mfethu wena mase bahambe noma yikuphi mfethu natasina ngazingiboni McLaren awukazi ngijala ukubona ngamaPorsche kudlula lapha mfethu omama 80 ama Taxify lezi ayizama Taxify lezi ndezama sihamba ngazo siyasila nazisifafoti ama Etios hayi manje i-picture mase sifake video ithini i-picture there it's not personal it's business so bafethu everything athi senzakala bafethu is not personal it's business i-business njalo bafethu so bafethu stay tuned is your boy bafethu Paptastis bafethu ngihamba lo mzala wami la bafethu Cava my one and only advisor kuma podcast bafethu urap bafethu sisonke bafethu stay tuned so hlangana next time Danko